kumzalo inavi superki chiritache agizani tsala katani kini no mukupu isi Ayeghiqha Sutsa Kithe akoto kami pitsni BJP North East in Church Shakyu Sambit Patrana Manipur State Hipo ye Kilemu Kiji Tamoi ena Kutami Rakumi Manipur State la Ayeghiqha Komse Iona Agime Tsumasai Ipi Shupeveki Wongno Kuki Zomi Organization Kutomona Iona Akipimi Pasi Ipi Panatishi Akalo Shupeveki Wongno KZC Kuki Zo Council Mkona Pa Coach Lekiuno Manipur State Hipo la Meitei Miakona Katanikini Namukuktumpe Mozaki Kutu Ashigani Salolono Agushi Hutu Kiu Vechona Kiji Tave Kiu Shivai Meitei Miakona Kuki Zo Mitimi Kutomo Pitiveno Panongna New Kuki Zo Miakochiniki Kutomo Amina Pitivetse Ipi Ena Impal Pugila Kuki Zo Mitimi Kutomo Kunachi Kikogi Meitei Miakona Hapi Kavekiu Tipakoye BJP North East in Georgia Kiu Sambit Patrana Itik Tolomo Itian Kyo Itimo Kiu Glishan Gila Ipi Panong Pona Enjoy Ipi Itagi Kukizo Council Mkono Pikiuno Ovikiu Salola Manipur State Chief Minister Shichikiu N. Biren Singh no Kukizo Mihokamse Pitikavinyana Awushi Hutu Vekiu Vechono Meitei Mikongo Kukizo Mikona Ayeghiqha la Shwashivai Ipi I Panong no Pikiuno Sambat Patrana Manipur State Ayeghiqha ye Kilemu Kiji Tape Moi Pikimu Manipur State Ayeghiqha ye Kiji Tave Kiu Laki Shivai Ipi Ena Ningo Kukizo Mikongo Meitei Mikoye Kumsa Gurnal Kiu Kumovai Ipi Tagi Kukizo Council Mkono Pikiuno Agushi Hipo la Meitei Miakona Kukizo Miako Kumsa Hape Vekiu Vechono Manipur State Ayeghiqha ye Kiji Tave Kiu Shivai Ena Die Ningo Kukizo Miako Vechona Kiji Tave Kiu Kumoi Ikimu Meitei Miako Gangna Shivai Ipi Itagi Kukizo Miakono Pikiuno India Gaku Yipikana Manipur State Hipo la President Rule Pei Tave Kiu Vechono Ningo Kukizo Miakongo Meitei Miakona Pututa Ayeghiqha Ngwana New Kukizo Miako Ayeghiqha Manipur State Ayeghiqha Kututa Shivena Akisrimi Toi Good Neighbors Shilkiuno Alokiushinani Ipi Ena India Gaku Yipikana Ningo Kukizo Miako Separate Administration Tsunani Ipi Ningo Kukizo Miakona Pukube Ani Ipi Ena Kukizo Council Mpoli Kikumopu KPA Kuki People's Alliance Ipikium Kogi BJP North East in Georgia Kyu Sambit Patra Iwana Akipimi Sei Ipi Itagi Panong no Pikiuno Sambit Patrana Manipur State Ayeghiqha ye Kilemu Kiji Tamoi Pivekyu Shivemu Ningo Kukizo Miakona India Gaku Yipikalo Separate Administration Kwa Kyu Hipo ye Itulmo Kiktolo Iwana Pukatsanya Pe Ipi Itagi Panong no Pikiuno Manipur State Ayeghiqha Meitei Miakona Agushi Hutu Vekiu Vechono Ningo Kukizo Miakongo Meitei Miakona Kumsa Kunache Movai Ena BJP Yipikana Kumum Taketoi Ngokepu Kumovai Ipi Panong na Manipur State BJP Mko Ikona Akipimi Se Ipi India Gaku Manipur State Chief Minister N. Biren Singh no Subakhi Toku Twakani Tsololono Resign Shivena Ngovekiu Gangno India Gaku Yipikana Manipur State la President Rule Yeza Pei Thatu Vekiu Gangno Manipur Valley District Tomo la Meitei Mi Totimi Tomo na Panong Lo Kamo Kelo no Ikona Large Leve Ipi Manipur State la President Rule Yeza Hipo Pei Thatu Vekiu Gangno Kukizo Miako Kumsiye Ikona Alokivi Shichin Kimu Meitei Miakona Ikona Amloi Me Kavai Ipi Biren Singh na Manipur State Chief Minister Shimo Vekiu Gangno Panong Golauna Ayepem Lavai Ipi United States of America Gaku President no Pikiuno Ino Russia Gaku President Vladimir Putin ngo Ukraine Yipika Sas Russia Gaku ngo Ukraine Gaku na Agusha Kiu Hipo Tavepen Kiu Gangno Akupsa Shina Pe Ipi Ena Agushi Hipo Tavepen Kiu Gangno Ukraine Gaku Sas Akupsa Shana Agushi Hipo ye Tavema Savai Ipi Ikimo Donald Trump na Russia Gaku President Vladimir Putin ngo Ukraine President Sas Akupsa Shini Pi Akupushan Kiu Ukraine Gaku Sakpemi Katau Sas Akupsa Shini Shankila Mzumshi Pismo Salanomo Ukraine Gaku ngo Russia Gaku na Klakshi Shulke Pusha ye Asa Ukraine Gaku su Shopen Kiu Gangno United Kingdom Prime Minister Keir Starmer no Pana Gaku Gushimi Timi Kutomo Ukraine Gaku la Poveni Pi Akpushani Ipi Ena United Kingdom Gaku Prime Minister no Security Guarantees Ukraine Gaku Znipi Khatavai Ipi Superhi Chisgo Takani Solo Times Now Society Tino Pikiuno India Gaku Punjab States la Apulakino United States America Gaku la Pana Pupila Gaku Pipeniana Uka Lak Hobidi Pungu Peitana Puvekimu Aikedo Committee
United States of America ga khula ngwa kelono Donald Trump na ayeza shivena kataumi ga khumi ayeza vechevena New United States of America ga khula iriweke kokams bututa ga khula tigde po khaveni pi kha thave ki wongno India ga khumi apumi tipona Ayeghiqha kami lihi United States of America ga khula ngol veno United States of America ga khu wushimi kona India ga khula tigde po vai ipi ena paye superkhir tuku ta khani chololono Punjab State Amritsar phugi airport to vai ipi ena paje sauraf ipi itagi asa kitino pikiuno paye American authorities mpono United States of America yegla Ayeghiqha kami dola pa galveno India ga khula kigde po vai ipi itagi Asian News International sasa kitino pikiuno India ga khumi tipona Mexico ga khu gutungo United States of America ga khu gutu ka thasas United States ga khula ilok ngomlana panong na pati gide po vai ipi South Korea ga khulimi actress JKP Kim Sae-run ye superkhi chige ta khani chalolono South Korea ga khu capital Seoul phugilo lina kila li khu kha vai ipi asa ki tino pikiuno ko lina kila pali khingwa kilona li khu kha ve ipi ena tie li ku sau lakhi Kim ipi kiuno li ku mo ithulwe ipi ko Kim no actress Kim Sae-run ku mo ithul kino tileno lina Seoul phugi police ni qolo kusabulona report survey ipi ikimo ku ganguna lik khu ka havi kila police ni qona itik tolomo phumlana phe ipi itagi ping villa sa kitino pikiuno South Korean actress JKP Kim Sae-run ye Netflix series Bloodhounds ipi ki movie la actress JKP lakhi shani ipi li apnum pe mukubidi shiveno lik khu ka havai ipi ena movie tipo likhi kumopu li listen to my heart's law The Queen's Classroom ena High School Love EPQ movie hipakologi actress JKP lakhi shani ipi lik mo ye ta khani chala avelo I bidi minute hopungu khela phulwe ipi go Israel ga khu Prime Minister Benjamin Netanyahu no ta khani chalolono United States of America ga khu Secretary of State shakyu Marco Rubio sas akupsa shikyulo Marco Rubio no pikyuno Palestine Hamas galim ko hipako ye khilemo awushimi ko lakhi shilun kyu kumo fai ena panong ye kilemo Palestine ye ge yepeka wushimi shimlai ipi ena panong kumse kha vepe masai ena tishima ye panong vechona akna alhoku thu ipege ke pusinani ipi Israel ga khu wushimi kona agizani chalolo Lebanon ga khu apel Sidon phugilo bom vesekiulo Palestine Hamas galim yo dola commander tilena ngwa gi kyu Muhammad Shahine vakapiti vai ipi Lebanon ga khu Hezbollah galim yokongo Israel ga khu na ceasefire sha kyu hipo glo kilo Israel wushimi kona Lebanon ga khu apel kveno Israel ga khu la idege mo ve kyu gongno United States of America ga khu president no Israel wushimi tilena ngwa ke ko deadline seveno agizani sala zuna no Israel ga khu la ideo khavelo ipi aza panong sevekimo panong na Lebanon ga khu apel kveno pano Israel ga khu la ideo khaveni pi akbu shamoi ipi itagi Israel ga khu wushimi kono pikiuno kugo panong na Lebanon ga khu apel Sidon phugilo bom vesekiulo Palestine Hamas galami ko dola commander lakhi akhu ka have ki tipo ye Lebanon ga khu Hezbollah galami ko sas kumsa lakhi shichikemi lakhi ke ipi itagi agents friends presi sa giteno pikiuno Israel wushimi kono Lebanon ga khu Sidon phugi checkpoint la bom vesekiulo tileno pa vekipitive ipi itagi Lebanon ga khu President Joseph Aoun no pikiuno United States of America ga khu yipikano Israel wushimi tipako deadline sevekyu kilano Israel wushimi tipako no agizani sala zuno pano Israel ga khu la ideo khave ke pushikemu Israel ga khu wushimi kono New Lebanon ga khu apel kveno pano Israel ga khu la unipi ag ipi Vatican City lo Ayeghiqha la Catholic ko kumse dola achini to shakyu Pope Francis ye Atu halosisham lakyu kus laki polymicrobial respiratory tract infection ipikyu kus kalvekyu gongno paye ipihe romphuge Gemelli Hospital shikipivikila wani ipi enote Vatican News sa githeno superkhi chirisni aszani chalolono pe ipi Pope Francis ye apnum pe tache shivai ipi enote Vatican spokesman Matteo Brunino pe ipi Pope Francis no aszani chalolo romphuge
studios la Catholic Church Holy Year celebration ko bu ikilukiu lo Ayeghiqha lek pe mi khami sa su shonena agbu shikimu pano agus hipo galve ki wongno umlave ipi Dr. mi kono pikiuno paye absolute rest allo shi aglo khwe masai ipi iship sa ki the hipado nongkam jishkimti